Tisoviwe, RACHÜLIE Jesus Christa zananu, kenise mi pete kelushia. Tiado, poti ke vi, pomakere haungula liedi, ukobu ke zedi, Jehovah Rasoali ke vi, poti haungu ki lau ke penyo fe peziwe. Cheliko sera die, po nunu senu pukeche. Poti petenu Jehovah tse dio zodio. Po KETSHE se atienu dio si zodio. Arofe Jehovah nunu bomholie chedio. Tenu gernyogo sese sidi unidio. Hare aze Jehovah tse pejalije. Sidi ugo keze boza chekeme yeke. Terenu go pete kezedi. Zaliku grepodi serapo. Jisuginu tejavoria gelilidome. Peteke sia thalidi, zaliku gresedi po, chadi tenubu lyolie, hoha kezedi gelilome. Peteke sia thalilome. Lyolie
쳤을리요. 르크리에 무자디 델레가 차치에 봐야겠죠. 게메사비에 보자 게츠에 부야. 아야테츠 게르크리에 무 게메사누 봐야. 듀 우누메제 무 우누 르뇨 게츠미리 사제 봐야. 우누 게르뇨미누 츠베리라스디오. 무 우누 메제게리미누 츠베리라스 게디올라. 아베테 측에서 무세게바 해고게 크리에 게메사 니부 제호바 노 게르크리누 바야게제 게메리게제 게베뇨프 데리노 해고 제사바야게제 게베뇨프웨 무노체도 니부 제호바 해고 게펠미고 너슈디오디 vorgelie 디호누 노 해고 제가바 Hego su si tudi nrshoya nzapu ker kriesya hego nu kechudi nrshoya TSALI hako ke libye nrshoya hego nu tsker nyobye jiawe hego rshobu modze LIEGISE tsegelie tseje nom hapete segeba hapete sigeze Kepenyofe, muchedo nipu hego, nfe vorgelie mengudi, nkershokinu vorgelie honu, hego kelege mado, hego nu, hego pie kigetsebu tupfedi, hego lerbeshi, no petengu musibawe. Nipu, sala hego bum hapunuri nipu Jehova, keteradi nshogada tseje. Derino hego sigaba, hego nudonu lepetesi, hego pie hego kerepetesi gezeke penyofe geze sidi, hego buche do nipu Jehova, nrshodio di vorgeligimi, hego nu pien zidi, hego pie gori pien pelewadi nipu nrshogile tseje. Dirti krego, no gubu zidanu geze pugese ki, soko se peten di zedi, si zigadagimi. Noche do, tenu mesi, tenu ke huke rotsa, tenu ke meje, upie mesidi, vorka ba pete kugi. Nipu non Jesus pulasidi, higubu tenu zidinu, nrshule. Nkiu, nrshukiu nu, no bade. Salaki dzipetebu, ke me kriedanu ke zinu pukesikimi. Higubu che do si zidi, no che pegno vogeze si besu sagogle tsrije che TSALI gunu ndie progezunu hego nunelu hopien kir krogezunu ZHAPU rnegeze ndie rnegeze petegunu nropu bu nipu hego kelego tesbie nkitsa sesdi hego bu nrshulije che tomuro nu rosho tsegese nosu lileya Salachedo, Keokinu Lergeli Mishiri, Utsu Banunu Nipu Nrshodio Dudzilidi, Nrshoga Bamishiri, Nipu Higo Petebu Ropunu, Tenuputsa, Muropumuke Tonunu, Nrshodi, Higo Roshobu, Mozili Ligasa, Harakatumu Butsili Jesus Christa Arhagiluzanu Chasawe. Amen. Balalirvide. Jesus Christa Kala Kiliuzanu. Kenise pete ke lusamu zegelie tseawe. Shiroche do humie misatsri keokinu lergaba mori ugo online nu keze nipu rashogeze teributsidi keze nipu rashobali ro Christazanu ni ke lusamu niri zegelie tseawe nipu bujabye pete zegelie tselie. Ugo dikon nis tsegaba ati asieno Ugo jofa apfa lavono ters des potivo gada susala ki krute no chose u prunieri ugo ki kruzedi ugo ze kepekroya megolhu mu alevi unye
ugo KIKHRÜ ugo size zrie tenu shogeze DIEHONU KEHUE mivar krabawe KECHANU ugo KIKHRÜ la chabaje KETSHE beshiseya jegi kresargo camp bu kedi dragnunu KEHUBA mu ugo KEPHRÜ ugo niseba tie telaudadio mu ugo program hohalari chabale u kresargo bu keze KEPHRÜ jiu camp DIEHONU KEPHRÜ very sile KEPHRÜ susagele mutiu KEHESAGELI metsa preligedola ugo la chabaje ugo asamnu tir la zdi je ko si mu preba ugo missionary i commission tsagawashe zdi ure sakogada sugosala unye zetali mo shipher deri ndunye ajibu mease zepidi mailunu bubu mato sedele de ugo mission board to prokubo poze piesawade mosala ke penyo fe pejeba pola chabale avitaliro june party liro pola arhala ke tio sunuba mo putigo bu potubadi unye lieto tsunu voliga dola mo avitabu poliato tsunu voliga dola solar chabaje mo go missionary gola chabaje ke zese beshiseya ugo ke pesi sebade mo billion reach do parba vorgazu THEKHRÜ nu sederi ugo bible study THEKHRÜ nu vapu bible study sus tsidyoje dioba do metzi lockdown shetugi shigeze botsese deri su pokere bagada su sungude temigo lari re geze su suringubade sala THEKHRÜ nu vapu rebi bible study tsigeze shigeze tsadadio mo ho second week nu second wednesday THEKHRÜ metzi second Wednesday basedi potigido ugo te diobasheza senye kechake hubasia there is second Tuesday Wednesday niliro Bible study badadio kecha kehu zomodadi salani kehu buri ha lebadi ugo Bible purpose sa Bible je kepu pe disa gazunu vorche ketsu se pesisia tie nagamie pete mosliro Bible kitsa literacy tsageze suha temyesus pubade ugo je prageze miri puba ugo tyozo shiri sus siba musla ho Bible study ugo tsejo geze ho ha meyesewe musla nye kehu buri nye titse perwe wale Wednesday second Wednesday nu basedi putigi vordi Bible study ho nu join tsege do lady do zesebali je ugo pesigese lese sus Bible study ubadio sala nye sus lari chabale mu keriego asesodio ego geterdi Bible study go sevodio de keriego asesodio sala alari chabaje ketse peshiseya musala Bible study keriego liro junza tha z tadio junza kere kenye nye ugo nichugo dedicate tsege program sus rebeba sala nye nyonyo dedicate tsudio ga bago nye nyonyo za mu nyeza ukronyo za so se ketsebi se office suje si so se peshiseya junzaker ke nye so se bagli tslidio zanyo ko to sedelege vi so se peshiswade sala nye krtago so se her sede tadame jede nye bu nye ko to la marlidi ke pe ko sedegele so se tsje ke ze so se ke kholaseya mu nye bu Jabie ugo chedo ni puro shogodio petego mogi sesekile tsile jejidi ZHAPU TSALI KENOCHORE KRAHO bushe puti segile tsile For all those who prayed 1,000 prayers and still can't find the answer anywhere, fighting of the light.
forsaken and alone, clinging to the last strands of your robe. May God give you eyes to see His still greater courage to rise and believe He's able. May God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer for you. For all those with tired and weary souls, but still have faith to ask for miracles, choosing to believe He's in control. May God give you eyes to see His still greater courage to rise and believe He's able. May God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer. May your eyes be ever on the Lord, your helper. May you find your refuge in the Lord, your shelter. May you find Him closer than a brother all your days, all of your days. May God give you eyes to see His still greater courage to rise and believe He's able. May God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer for you. For you. Thank you. Pati kiviang ila Kehou beje mu kepanava beje Kehou novori kepakramaza pati ke chade seshe lesser per mirato di seshe lavor le seshe keri vormut dimapur no keri hatot sedi seshe sundo lavor zo sedi dimapur do tode cheras la vorde Kehou maza pati ke chade de nigo Petenenuo chawa zasu siva yamuslanu niopeje Ukraine go utano go seshe Kehou Petenenuo chawa zalanu hatse ke legori tsekregele nigo ke chalazo ga zasu peletuzo Putike gram hatse thadi mi uke mu shope shoseleza sizengoya mu ke banova ke kreno aro chizo waichada mo ap mo special da la shu pa mo moro Shoyaram hobo kekrabada zu suba mode oge oto jidi lewa de meula chawasala meche zoge ze su ngupe vise Tiro City Vori Dimapur Christian Institute Health Science and Research Referral Hospital no juno kamsawada mu juno che dogino department kesa cardiology department se de go matsa meri se di matsa se de par medical professional Together, operate Pepidi Hardy Suzumo, Aro class 10 passes, operate science to the Mapuri City Hardy Pomo, arts to the city, let's keep for the Vogazagi, okay, let's keep working on the city Sitazagi,
저기 하게 뭐 대책 이렇게 원래로 또 사이언스 애드미션 걸 내다 와서 CD 또 화벌이 비디 허리고 뭐 CD 어디 CD 사이언스 쳐서 뭐 쳐서 제 CD 쳐라래서 벌 운동 말이 뭐네 이 스페비 뭐도 이 pass tulide CD kephra lavore 이 lavore 사이언스 쳐서 어디 페필라 레디 CD 바보 제이사 가서 보자 와 CD 물려 뭐디 CD 또 stream ke dila dole sidi let hazagi menola je leski ego result par menole sidi leski fucking go falian sidi sidi shivazagi science college or admission open bazo sidi su apply salaza what the last option anthropology major BSc what the sunungule this no what it sala su salazo boy chwe unno mele mola de sidi ucha major sezo wa the shivazagi they saw high zodi Kalian Zodi Bobo try to allow the server web I to sort of be the lesser prala class 11 12 says or he would syllabus report or competitive exam level mode so no pete prala more so the or lesser got for the prala atwa patazo it's a mu CD Science College no hostel number lesser per mu silver perkieza bovo koni no bovo the suru tata body CD body preservates a recorder of bovo the keni pele koni wo they CD pressures a strategy or second kalawa the love the subject se perketuza message physics so anno authority to perkia they cannot realize leda klamana perform seketung so la anyway CD what the exam kasu chale matha physics sepevilim de the chemistry biology or sepevili go pelam da la acha meje sa tha so second din here the HD chemistry paper kasu di chitigero to marks to the kawe go so say azu kepatharo khodi aro hol ke za to no ba me kraseri CD pa view chigli avio marks nguz di pro not whole handed not scored sepe khotele da di ha gibu mu very competitive exam scoring mada akele no there is a chizo so they are somehow chidi JENU ngule number 5 no parle this is for MBBS mut savari ho tabake to zo mata thesa chase so there nongo kilio ke konu strong points no mada the grace Commander Grace Pellerdi to access the Ingulio to Namasamashi. They see MBBS Sawa Shu, Lavodi to South Indian Mission Hospital, Ponovodi medicine specialized, she did Lavor. She did Vorkilisha, the Moponovodi joins the Council de Vorzu Hospital Mission, Po VIHIENUO, Zatrova as a Moody Hago Samoshoro, Samoza share, Kira Sumula. Dr. Sedevize comes as you can't think small. It's always big. Musala subese uvese uri I most that is the love of pralados or the sponsorship by the Ingule. They choose as a gill Europe Pepiras was a glam that secure 10 later and you about that 5-6 months old. The love of pralados to letters so they family Ali Goropete our wife. Supportive says love what is the lover pala kill is took a crash as well here's what they say glamanam hator thoda the chemical the vowel carnivora those catsoy let there so the part as a shame what's a ticket of decision sir cradam was over lady unun says over they how work craggle mata ukumanova mood how kill hun pepi gizagi Particular met Mara had Pepigiza. She Pepigizo, Cave, Ukapanova, Pelewadi, but acknowledge the Pepile as a share. Ukapanova, Ukre, Musala, Pepiga to put Uchaka to Zodo. She's all Lele, DCD, Kerashet Sozo, she did Setiare, the lover literature. She divorced as a challenges bator. Clam on cardiology super specialty or first time in the state. So la
cardiology two levels of treatment, for medical treatment, for interventional cardiology. Medical treatment is the interventional cardiology it's non-existent in our state. So first thing is the hanyago, the mutual of interventional cardiology it's rapidly progressing. So la hanyagori muingure mu pomaretor. So she suzomana temie workforce hospital or doctors mu nurses she's a situation where they tell you in between hanyago technology kotorazala technicians visas the same right mo state no yori tomo actually vol is somehow government repununari hego crazy she funds go same so go revole hanyari first row no chance ningo makibri pisa haze ngulikenza she's la uchambe se ba de jui theje bola de anyway somehow corona tigi mago wala ne revole di suicide me first year me poi fa bezala o themi ba mazala e shama da south indian me vo hego cmc no keze kamsa zo fonse se di at to fa bezala ma overle mo vi mo ga di agi fonse isu ungo se di vole di hego ma to se de le di chiwa se di o to staff ko train se di chiwa ma to ko se de tare mushi di che the task ahead li ro za se wa deri earlier di poshe po body ha got developed se para je mu ha uni se ke zo mata chero government schemes ko ayushman program pu ya zuro bada je she theme go poto pomar rezo sheri they can afford an angioplasty chidi free no me treat le za ba se de ungo se zo oro moza she mega cry afford le mega cry afford le vi there are certain sections of the people who will have some difficulty it's semi ra se di 1 lakh 1.5 to 3 lakhs but free treatment nungale ada mosala service hagore sedi me krohili give sigaza situation badi uto modi lab uni seba how hago levels agi atupalo hapori her sedi hatsuzo mode mapori ambition ni copy zama she's a what lady hatsasha mode record KETHODIE one or KRASIVA mosuliro mo hasegezo liro po tezo mosa pobu for the Egypt no potemigo kratasidi go se parjidi pogi pozigi poro su some bida poto pole batsidi e kapanavora non jeno kidio bagadi pogibu musu kepan po mosa sikesho pe thali po kapanava no chu kelu ki jeno khasi si po kelu ki jeno khasa mada swe tinhame vida di po su chalale di jo mu chu sevodi angi pugazo sada shipu usala record pugazo we hat sede parzigi mhagi wachigezi utho lepa jidi uchamejira de ujeno kidio bashi che dobo no what are you involved in right now ngora idealistic sada che ni jugora ke vi thoga kotor we ledi ujeno do bashi chu sama chali simodi ma poi chamani ke lu ke mo to se ba mo ke mo puzo we ujeno do bashi no chu ha set de thomi to chali ro at zu se di magaza tsudo su art se zo sa musala su ha se di akilu su ha ngutu zala su se share tsana ta nyobu ula chawanu di ke su si vor za mu su mengula ya hapori hakaza se wo tsle de zula pa mo de responsibility pargezegi ogyo me to zada ya de su ti na ke cha chawali ro hatse ke krabal hani ke su pelea potia ka zlani opije I went out and saw that some houses were on fire. We ran for our lives and went to hide at the foot of the mountain. We kept peeking out to see what was happening. We saw how they banged on the doors of the church and the pastor's residence and how fire was consuming the whole village. It was 2015.
and Pastor Andrew's village in northeast Nigeria was being attacked by Islamist extremists Boko Haram. He spent the night in hiding, praying that God would strengthen the faith of his scattered church members. Returning to the village the next day, Andrew found that almost all their possessions had been stolen or burnt. All of our members' houses were burnt, except for 6 that were not. How would people go back to their normal lives again, now that they had become homeless? The persecution was so much that I never imagined that we would come together again to worship in the church. I thought that most of my members would leave for other churches and locations because of what we had experienced. Sadly, this was not Pastor Andrew's first encounter with extremists. He had survived a Boko Haram attack in his previous incumbency too, and drew from that experience to bring encouragement to his church members. Because I had experienced the attack already, I kept pursuing my members and encouraging them to come back to the church and to rebuild their homes. I called some of the church members and we brought all our burnt zinc together with some sticks to make a worship place. Gradually, those who had fled to Gombe started coming back, since they saw that people had returned and were rehabilitating. Open Doors has been standing with Pastor Andrew in the villages of Gyaku, providing emergency relief, trauma care, and leadership training. The church has been rebuilt and the congregation is larger than it was before. God brought your organization at the right time. If you didn't come, I don't know how our community would be, especially the church. Many who lost hope and had nothing were able to receive support and are back on their feet. After the attacks, you were the first to come and help each family with food aid. Not only did you give us food, but you also came to teach us about trauma healing. And besides the teachings, when we decided to rebuild our church, you stepped in to help us. I'm deeply thankful. May God bless you. May He grant you strength in your body and spirit. I am grateful. Praise God for Pastor Andrew, for his determination to serve God faithfully and for the leadership and encouragement he brings as a pastor to his church members in Gyaku. Please pray for Open Doors partners in West Africa, who deliver physical, emotional and spiritual support to enable our brothers and sisters to stand strong in the face of persecution. More Christians are killed for their faith in Nigeria than in any other country in the world. Please pray that God would bring all violence there to an end. KENOCHORE mu AVITSO nye NYIEPOU ZHAPU tsepe VISIETSO beje mu nye ZHAPU no tejang lewe jego guzade ho Nigeria la chido ke chatsda tha Nigeria ro chekizunu Open Doors ko kinosigile po ogor persecute Christami petsepen negeza top 7 nubashi Nigeria Pesotza, North Nigeria, Boko Haram, Muslim Fulani militant Komu, ISWAP, Shidi Islamic State of West Africa, province Hagonu Temie, Keshoko, La Temiekobu, Nigeria, Petenu Temiekobu, Kemeja Seba, Geza Susi, Deri Christamiego, Kemejera Kraba Geza Su Mulie, Mu Erelamna, Boko Haram ko Nigeria no Christami bi pe jatia do di
matsa za ke zangulie she mus ugoro ranagonu peredi ugo kristamigo fadinu haidi matsa za ke zangulie se she gemichi hakem he zomona Nigeria pe sotza techo honu sharia law medikazala kristamiye ko nekete mu ugo sedi second class citizen idi leyashe mu slas kristamigo christian mietsda liro ukikre umeliewaya mori upets tattotsdi bu krista kepelesu khawa gedola u hetsdi matsya mu tiga kanu go petsapenya gaza zekeses seyasi chithie Nigeria pasotsa chithie tijonu ke petsapenya kra memieza mu krista mi go petsapenya gaza ugo thau khomyemejesi covid pandemic tu nu hagakra chakatsavorwa deri krista mi petsapenya gaza hoa relimosi Nigeria pesotsa zomo di krista mi ke pecha how pekroza diri south zati zoshiri kota jesi fulani militant ko mo themi ke shogwe pekroza ketsa konu forest konu bali ketala bahuri christian me ko bu le christian me le chime ko bu ke chuke vote seredi ke me jebadasi puti hai ke ze kesekebala kristami ke kra uki ukruva wadi she wadi internationally displaced people kola campots ba ke zasukonu tyodesi kukreka mo hakola mu kristami ko kemejes pizza bahuri tenumie mu ronyomi ko kemejes sebasi je dogla chagdo ke chacha ko liro ago ke zaza di chado ke chakra zaba ke dala hati ke go bunu puti kerezek puti regejati nu shiri kristamie ho uti sochdi matsake ba go chikino video during was Pastor Andrew mu ke hugo la chasake gayoku runa honu Pastor Andrew ke hugo la chase digo bunu nipu japutsa ke zunu tefudi tsasa le godala gola chasa go ke regular chasa nipu go cross ke dala so she West Africa mu open doors zeke perodim hatsa ke ba microbom hatsa ko zeke ke perodim hatsa ba mu ko to hago pacha ke krinu krista miebu kemeje ke zeke se ke zikiri tefudi bali ke za ugo khise ba gu meti thale basla ugo lai chasa West Africa no open doors ko zedi ke perodi matse ke ba gola tsia hate ke azazadi ke ba gola Nigeria no kristami petsapen ke ba ha no mi ke kari du kriadi ba ke zats muslim ke bekra ke meje ke ba gola chasa persecution la chasa se uke penyo fobu ha potela botsa ke dola chasa mu ugo temi ke sho haga bushiri mi krelidi ni ugo tsake basu ke kreke zo realize lidi ke penyo facile ke dola chasa mu ke se ke vibu vole ke dola chasa se she asam lu ugo na pusade asam nu flood dola chasa hawala temi ke me jeseba me ke kra me lak pengu ke jeri ke me jeseba mo me ke kra riput utir voda she ki kori damage sara she ke kri ba modi ke me jeba sala ha ko halari chasa ke penyu vo ke kro khasa ko dala she balcony no ba ke ko laro nagame mu india me checker sa ke zahula chake uke penyo fa bu po me do tsavoli ko dala chasake se she speakers je do di pu gedo nino PHIZO di pu da je ke zala polari chasake se she potelano ugo bete me tso battery je ugo ki hunu tenu sho za ke za ke kru
ani ashino poshe zrego po family go lari chasa ke penyevo to ke belio suri khasa godola so she je ugo tejan shiba de Madam Margaret potivo gedala je ugo po funeral 30 ye sudu sada je salanu po kin ponyo revedi vora je shidi puthasla buri putu di vole mo funeral program ko buri putu di vole ko dala ugo hava Madam Margaret lan num hage kranu thajang mule ugo ba ho shwe cha ligi cha de thajang mule di basla ke theshe kha ke pin fu sa po ke la mo che funeral program ko lari chali sidi sa she ugo youth ko kamu lari chali lwe ke zedin de ke zedi ke chatsal KRÜTA ke mesani bu Jehova higo che nipu zanavarya zamusa mozo shoi nipu no higo cha rurunus je nipu baho shoi here Nigeria that's so lari ke teshe kansia nipu no temi hagori kridi inke pele mi gro bori bageza so golari pe she mo nipu no inke pele mi gori sekete fusije nipu sidi wo mesenu in the midst of persecution nipu gomono metidi thali ke vitsa je baho shoi Pastor Andrew gayako ke hu hanu nipu no temi hagoshi Khise de wo meseno nipo unlietsa unyeda modi nipo lietsa zole te fudi tsle ke vitsa je no se mo ku shu she provide tsa Khise nipo shiro cheti un nipo he open doors de DIEKEPU ge ba Nigerian nipo DIETHOBU lar chaya nipo no por ke ge zno ge bon ZHAPU tsle je ge zlam be je mo go ZHAPU tsla vo ge beten shu non to ke le ki vi kasa ngino ke vo hasi kasa de ge bon nipo ZHAPU tsge jala sa mo ke pele me go on to fa ge ba go shu va pisa Khise le ki vi no cross je no go rogolie ke me che go no shu go rogolie je din ki chaya cho nipo he go je Nigerian persecution cost se gaza hanu nipu meke kra nipu hake shot se gaza ha go bushri nipu what se ke ba ho hake kra ke so realize lidi nipu mfeli ke vitsa se je non to mpesi pengu se je temi ha go ri semo shobe sala nipu go bonu shiri nke krie su ha si se je mo metha se je nipu non to on way nipu non to reveal se ko se shidi nipu ke go bonu ke se ke ba ke ha ha potumo ke realize lidi red dili ke vitsa se je KESEKESHÜ run na na volie shidi persecution very potella tsgda tsje din ki chaya shoni po he cheti un zshi asam na flado lari chaya ni po che mi ke kra ke mi jeza ni po ki gori pezza wa u nya ura gori pezza u mi ke hero pe vowa shidi ni po ke me je ke za onu no ngbe jedi ni po no semo ke shugo shi ka otsa se che jo ke ni po te me ko bonu shi me jedi no ke krohi so se pe si vodi u ko tsa va pisa le ke vitsa se che den ki chaya we ni po sho he cheti un zo shi nagami ni po Nagami mu Indian mi KETSHE ge zahon shuri nipo higo hawa no semo lion po itsli kenza nipo non to no higo zepetesi higo tsofepetesi higo kido botan bashi si ge zala nipo non to med dokim hidim hapete bunu putu voke li tsli che ring ki chayawe nipo shuro med dobut so voke li tsli che shuro nipo he chitiu no shuri nipo he tenusu ge zake krokolar chaya nipo no me jidi ni no to ke bello kapye tenisho ke zake krokoshi tse che non to ko comfort tse nipo non to nuneri kasache sho go bunu nginu really ki visus rit tse che din ki chaya sho nipo he go youth ke mori pe pelesia non to ti so shiri go tsavo ke le petelari ke teje kansia sho tie potela tdo ke ba nipo no so shiri non to just che DIEKEPU mi ko so she pete kru his sho part vo campus ko pete bunu shiri silie mo teja ke sango ke le prelici apete pie pelesidi ke teje kasidi Jesus Christ har ke lasan chawe uga chero haseni potsu ke ko khole da sla le to ko khole da KETSHE
talking Nipu Jehovah, he gone Tejea, Nipu no, Hake Krakayotsa, Bahushuri Nipu Hugo, Gabapet Teshiri to Kasa, Hugo Hamele Gabapet Teshiri in Lazo, Yus, and Lazo gets us acknowledged the way, Nipu, Hugo Napro, Kekrigaza, Nipu no Kasessa, your Segabapet, then Viozo gets it. So hurry acknowledge ya, we hear what ye, but you several in Rashodoje, Nipu no. So goes a shui, more jasaje, Nipu city, in ZHAPU, KETSHE, sure Nipu, Krusaka goes a shui, no jasaje, shitty Nipu, Yukubuno, Hagori city, Nipu, in ZHAPU, KETSHE, Nipu, Kingdom, Superjakili, Silicidi, Mapetegi, Sucristar, Hagels and Chayaway. Judo, Catholic persecutor Liro, Jacob, Die, Kerüsuo, Kertenigazo, Jacob, Die, Kerüsuo, Kertenigazo, Pola, Krikinidi Hitenia se. What'sagi to pick about Liro, Kemeko Kachakola, Tarho Keshe. Zero Renalije, Yako, Ye Moris or do Renapunu Vodi, Jibu Sanubadi, Batuo, Sidi Telich di Rakap Felitio, Isia. Siri Yako Sodu Kedipu, Vortishis, Jesimo, Yekelhu Hat, Kichipuga, Yako Mhakeku Zopuki Pardi, Mu molataya kaza kemye kropozo. Saladjako nipu medoro. Where he body ha how morilu chetyo ikeche puji. Semye nyoko jiri kemelha mu kemeko tuya. Kemeko keche soko pete ke krizo. Sala mipue chekeju sizori chemo ro. Pumatazo, the Kazo, Penuvabu, Zapibio, Petego, Tsagalio, Tsaletani. Jesus Christ, Orakilis and the Chido, Khise. Nipuro soke bapete ke lula siawe. Chiro puriki krigits no vori umesenu nipu japutsa ke sokori pete pije
nipu ki zivi hakuri chido silver japu tsike sala arin rio lari nipu tishia mu japu mato betela ke benefit hisia we chido nipu die sikasake to ti hauha uko pastor megozeno puti hauha sesame seba deri ke pesism hidi krisaro ko chiki trek no raza tsaba musna chido dike puti hauha sekeli su chile do puti ho uko pastor uko zedinu jacob lesunu KETHODIE DIEKEPU von ke tsu su chije mu hauha pe mudi chido uko ke ze Jacob tute die kuso kerse nunuke di kerteni ake hanu nipu die gazaki le susa chlido Jacob tute die kuso kerse nunuke di kerteni vukato dioban he nipu die renuke le ko herkrabado uke penyefa muke meje utsake disaya ke cha uko asusa ke puli mu uche ka sala ke le susa chli Jacob enu tahroke tse hakoha pukeri Kusokir senu mohasuliro po shifio po keleu tes uko keleu tes pi vodi ke kripo no sekeba uko sesumulie do me po focus liro se vodi wekim hidim hatsaya shiketsa sunu khashba ketsa uko mohasuliro ha hamune ba jedo question yo po uko tsosne ke choboliro mu unu vorba ke choboliro how do we know the will of God kikim hidi nipu medo siliaga we ukel hunu kigim hidi nipu medo silia ga ketsa ha go le ka salashin ba go kristami laniro nipu medo iketsa di cha ya ha ugo putike krachati seya mu pu ya ke tsa smulie nipu medo liro uke penefu medo liro isi ke cha ha pu ya mo ha pu di shi ha thot shleri nipu medo isi shli mo ga ta ri nipu medo de isi di nu go di cha ha pu ke tsa chia Simply saying God's will is not enough. Nipu medoliro isigecha haya pugecha biwe timo gecha susunguli. Nipu dia hawalega siki ukel hunri utho fudi weva kitu debo nipu medo silia shi gecha haha uketsoba. How often do we understand God's will for our life? Ukel hu hawala Nipu medo weva kitu debo silega. Mori ke pele mikel huno mohasaliro. Hapetenu. Uke penefu medo kim hidi uko silidi huliviga. Kim hidi hawa silidi huliviga ke chahari uke toshba. Krista mi tsege uko kihupori. Jiswe nipu ke uke penefu nipu zage uko susu praya mo uko su eknonecheya. Deri ke lu hawa Fukasala liro. Titi ke lu nuwe sus tomogeta susumuli. Keklina mona Nipu medoliro muri nipu we kepenyo we di prabazu shiri. Tison he ke lu nuwe sus tushigeto zapu sus tushigeto sus bamodaya kecha. Keklina mona we independently harhogot shiri. Independently hatogot shiri. We lubadaya kecha susumuli. Putike krachati tison heken hunu muti son hem hatsaya kaza hatom hachapete nuwe uke penyo fa bamo ketsa shipo nuri we harhabana ya uke penyo fa bamo ketsa kem hedishe we hatsaya musna jacobe keme ko ketsa u sevori so zeke kiketsa uko sesumuli ubununu uk at the back of our mind ubu conscious dinu tison he ke lujonu uke penyo fa Kremer mo popelege tsubu uken lege me donu badi lusumo shogetla uke ketsa susumuli jedo ugo text nu mohoshiliro jacobe dicha simple segecha siru me krokecha deri meye segecha kroposedi ugo ta hroke basu sumuli mohanu jedo am hacha se party ugo kezasna Jacob tite die kusokir se nunuker teni ne Bible baliro helidi go kese mahoke shervi. Chakeri liro human plans and God's will. Temiam har kecha mu ukepenya fumedo ha hanguli kusokir se muker die keri nususumuli do. Kusokir se no mohliro Jacob enu telhitsia kazami piesedi takechegesha. The example of a businessman. Telitsya kazami hatopo piesedi takechri po pugechunguli do. Mo Jacob pugesedi tugesedi kusokir senu mohliro. Telitsya kazatemi hawe
a very ambitious. Pom har her ni thor kecha. Shari sekecha. Mu successful sekecha ogo sikecha temipor kechunguli ambitious, industrious and successful. Telitsya kazanwe hakwa semosha kechala. Mu Jacobe telitsya kazamipo separdi no kazakishan ho hanguli. Temi ho ha por revem har her koi chisha. Po market projection go, po profit go, po maybe prali geto, po esuko su sevordino ke leke kedim har her ke ba susunguli. Sala kuso pengunum hosiliro okom hacha kuso kersenum hosiliro telitsya kazatembi how pom harnum hacha pengu poenu puma ke chunguli do. Revedo isi. Zapu kini do nu por revechedo har her bagecha susunguli. Kira po vodushi po destination su kusriledim har her ba. Jaki tsuki debo vodi sokonu badushi. Vote tsusunu tsoli liro pol business partners kozedi kim hidim hakradushi matsudashi. Mo hakra kechenu kim hidi pomevi prali dashi kecha. Pomevi prali gedo. Po business strategy haidi har ke ba ugosusunguli. Teli kecha jonu liro har hakwa hameyese mo hakwa semosho bigecha susunguli. It's legitimate. Hadim har kecha. There is an issue. Tell me how ha. Bueno, poto nguli ke ba, poto lele bagetse. So chepadim hales halimokete. Incapability to think beyond what he can plan. Poi leke bo, por herke bo she, suke jim hales halimokete, suke je, so chepadim halimokete, halimokete, sike drop nguli. Tell he get some her vise, maybe probably get also sui vises. Dairy, pokelo pete tell you, mopo maybe probably get to she, suke beyond that, suke kado bashi gets a poe susumuli mokecha susumuli. Kusokir de terikis lapo Jacobe took a shoulder ham him. Nico sodo ke dipo vortishi simo isi. Nico sodo ke dipo vortishi simo. Potendo titi ke lunu, poi kike chuba ngubashi, poi kike chuba lebashi, suwele de her baby seba. There is sikiju po future. Moripo ke le beyond his thinking. Sikije poem hapurisimo, mutemiken hue, haikecha Jacobe susutasha. Kidzahonwe hap har ke kanidi tsuzia. Mike kra har vis sedim harbaya. Deri wesimo ke chuliro suduti sojao kike chapose o ki for shikecha susimo. Okupete susi pre muke toleshe che do hawasedi oko remind saba. Sudu lucky ke bashi sudu Allah kike chupo sevorishi oko me porisimo ke susumuli. This is a fact. How ha KETHODIE KECHA susumuli. Mo Jacobe no sala. He reminds of our human limitation. Temikel luha potela po ni pregecha. Temi ha potopo po limitation po ni pregecha susu tapi ukesha. Teli ketsa temi ha ko hawe. Suduti sojari tieti som hizo ton hie kecha ke lesedi har kecha susu chaba. Deri ngova jowa kechuliro. Ukepene fomedo no talemoketa. Ukepene fomedo no talemoketa susunguli. Mo Jacobe kele how putu mokecha susu tasha. Kele how ke kergecha susu tasha. Lavodi dili ke vilesunu look to take care keninu mohoshuliro. Jisuri kele hai kecha segecha how putu mokecha look to take care se kusokir surunu me fe ponu jiswe divi ponu no ha take shunguli. Jisupu keshe dienu liro, ke ni mepo isi, ke ni mepo polenu hatosi rachapile. Mepo po jem hatot sugetugunu chukrekele, pole ye krapikele, pokini prakesunu mevika kraprakele susunguli. Musitiunu temi hawe, potopom hartz dishe, am hatosiko kinguli keto techapuride, ake dipo choro vitoshi, isidi potoshe. Hako happy kira po servido shi kim hidi ke pekrusebado shi ke tsake leo sedi potopo ketso sibadi kusakerte takerte fenu moshiliro po plan su chini mo po strategy liro how chili die isi how chili die al hakiko rowadi jako ke chokro po chili dio
alhako mum hanya ke kriko pette ke ngupi bali ke tola postgradi ju visse mu practical se ke cho go sisinguli ha hai ke cho bot sumor shode chipe jasa mor shode ke ngupe krasali mor shode isdi pom har har su chse de ke cho mu titi ke lu no mo so ji it's a very excellent plan chi pu live in here wir krige chom har har bozo poto polam har har ke chnu ke klam mo pom har har holiro tie mukele ko se tie pe prawedi isi ke cho mo de deri body chse chdi porque to tigonori rutsi vedinu pel huketo ke le sidi po future plan ritse ke le susunguli de temi how hurry mohosniro pokel hunum hakemi yetho po kromoketa he forgot the most important thing in his life kemi yetho po kromoketa susunguli polla ke tsunu hape taking uli de po vom hayo po chutsole mokata oliro ke kotho ke penyo fe creamer siketo po susur kromoketa susu chde mosla look to take care kini no pugecha doyo ponno kuzu ponno pongu kili krakili pette petswa mosur bimona poro fori pekawa kita susu jacobe no sla kuso care senu o ke leo pette shebe ke ponno shidi she hamidi pu renli che niko isi renli che Puchai no ni ke dibe affair nusli che isidi pude. He draws our attention to the word of God. Uke leu teshape ni pu dio nusla ke sha uko sunguli. Listen how ke sige baki body uko jedokino tepeti ze ke sige wa hawari rukaba. Mo a legeche mo ke hupori legeche leli vinye. Hayopo uko pete bu sike le potsemeta. Soduti sojao ki ge chobo sela vorishi uko me presimo geche uko bu meta pression here. So do this so jawe ugo me pori ke khase ba mo ke cha susu ugo bu si pressure he ke cha susu le me pori so do this so jaw mori vor ke to tiwe kim he to shi ke cha puli ken ji ke cha ke thole she susu ugo kipu mo slati ubu conscious tinu o ke penyo fu so bo shi ke cha susu sidinu susu ledinu har petenu pomedonu trasumo shkeche susunguli temiem har ukepenyo fe medo hani ha pidinu ke tusumo shkeche susunguli ni pomedonu thamoli ro temiem har we timo geche zomo geche susunguli chakini uli ro human life and God's will temie ke lu mu ukem penyo fe medo susri pugeche kusoker dienu susungula lido Nikel huha kichupuga Jacobe ketso kechupa ha nukasha Nikel huha ki kechupuga what is life what is life Mo ato legeche o Christami peteri haya ketso keche me yet torn he keche susuleba a very important question we need to ask ourselves what is my life akil huha ha ki kechupuga ugo susu ketso precious in here Kisi ke ju zeke seba ugo moha ko hari moho ke siki teme ke luha ki ke choba shi ke cha ugo grass motion he ke cha susmulie Jacob no poto ke to shi di she poto ke to ke sho ke la ke sha kuso dinu ke dinu susmulie ni ko ha ma ke khu zopo ki party mu mo la ta ya ke sha kem he kroposo Your life is a mist isi ke khuyo po party zla ke tau pues sus pude Ukel hu ha sevodi chemo chi zda ke to vie po zeke me zoma ke susmulie po chainu teme ke hu ha we metimo mori teme ke hu ha zthor ke po susu tasha teme ke hu zge chu mu ke sie bat tu zo ke po susu sevodi upetro ke susmulie Ukel hu ha zthor ke susu pudi she Ubu susu lesson mo shikete upechosha job lesson no mo sniro job eno vake krap lesson no mo hova shi po eno temekel hu hawa zu thor ke vake krapu ke chunguli job tu te tenie kuso sorunu ati so jako feke domie jraki ri ta vikote isi ukel hu ha ta thor ke ta job pu job te tha te funu ki jenu unkel hu jae pakrpom hizo chala isi your life is like a shadow Ukras ke pokem hi niki bamosoro ukra bamodaya ke tsekem hi di teme kel hu ha we doyo pozo mo ha me timo toge che susu tasha mo ha le ke tsiki hayopo
Hayopo, one thing we can be sure of this. Hayopo, we limits me chili kivi boliro. Kidzaho no penovor gets a petella. Ziri menori shedazo da gets a certainty hayamuli. Ibrigo tefu me fe teninu hahapusha. Temie pet tebu vapos hiedo isi. Temie pet tebu vapos hiedo musidi getso getsu zeke segato susapu. Musla Jacob enu pugetsa ubununu. Temi kelhu hawha kim hit tushi getsa hori ubu lesh morsha getsa uki kesus muli. Ukelhu hawha ki getsa boshi kelhu ha kidzahanul hu getsa ukelhu hawha we ki getsa bala ubu kidzahanul hu bashi getsa ubu lesh morsha getsa susu uki kesus muli. Temi kelhu no temi zeker chvoliro ti temi ko ke Kari mori pete kriri so do zeu ledim hatchameri PHIZO who gets us smoothie. So do zeu larabi, me pori ti me rio tela sabaya mokecha ukosus pulivi. Me pete so do zeu lady Mary baya. Mori kamsea kazamiko, or retirement not lady no. Hatsazia, mo retirement go, so do zeu ledim hatsegetsiki weki go to wachia. Hakria, fucking muya, happy sigata. Matchazia materialism go no prepare chazia getcha ukosus mulie. De Jacob enuchedo upechoke shuliro, niem harhers kosala, nie kemeko hichi isi. Do not be proud of your plans that you are doing today. Pasidi mefe tenie ponu. Pasidi mefe tenie ponu. So do not kemel hahe. Ke krilamon ti sojapwe ke dipo sevortishi no si kemola. Ubut got sabadino kemel habahichi, kemekoda hichi isi. Kelhu hawe z, kelhu hawe metimo. Musla Jacobenu, Ubununo kelhu haha, Lugechunu, in reference to the will of God. Nipu medo sidil huliche, ikecha susupude. Nipu medo sidil huliche, kelhu haha, metimo, mukelhu haha tsikechla. Kikim higachubanu Jacobe, uke baga. Okay, hoshuliro uncertainties how bade hapuri kremo getcha ukosu kedubushi siade mususasiba hapuri kremo sudu kendon he kigacho chalada doshi we susasimo dere jacobe niegos salanunu nipu medo sidil hulichesi uke penefo medo sidil hugecha kigacho pobaga kigacho pobaga haputu tsusumosoketa Nipu mhazuno metho DIETHOBU husumosoketa. Temiezel hugechunu vi putudil husumosoketa susupude kekrilamoda we soduze simo gechala. Pahai gechugono, how do we respond? Kim hedi we fekoshada. Mosaino ugepenyafuki gechatshi gecha chilikoku hetefu kerkinino hahamuli. Mosai ukepenefuki ke chachazi. Teach us to number our days isidipu. Ake chaha anubaya. Cha mosai ki ke chobola ho sedi chashi ke cha susu ke cho ke chobo unutoya. Mu hawanguli. Hebu heti soja ko pratuli ke tola. Pratuli ke to pi hepet thasche iside. Hebu heti soja ko pratuli ke to pi hepet thasche. Teach us to number our days. Tisoja hanyedo tiche haunu doge chusu chabamo mosake chawnu moshiliro. Deri tisoja ko medzbe putke shugunu kim hidi pobulhu tishli doshi pobo ke sike lesedi susu sili ke dola chaba ke susu mulie. Duration kidza haunu jaki tsuki debo badoshi tiche ki chubol hu vodoshi susu ukepenya fa jenuba. Sala ha atisoja ko akel hujako ukepene jenu baketa knowledge how habununu kelle how habununu ukelle kemet donu mu udyunu ba mosheketa susu tasha mujako pe how hachedo pe upechoba tisozadze kel hujadze kel hu how hametimo musula ki jereve how ha nipu weti sojao chebiu tekeshe weti sojas ko simo ke chlanunu nipu jenu ba ke kelle susu sedinu kelle how habu unu donu le bakile hallenu bakile utie dinu bakile susu tsumoshe ke ukosusungule. Our life is in God's hand. Nipu jenu ba pomedo just say the sovereignty of God's will.
sovereignty of God's will. Kuso care pengu nunu kidi care teninu mohashili rosu sungulido. Uke penyefa medoi ja. Uke penyefa ke kotho ke penyefa medoi ka ja trozo ke cha ukosu sungulie. Temiha uto ke luhoha sebayamo muke khali genji ke cha sungulie. Deri ke kotho ke penyefa nu. Temi ke lupe te ke khaseba ke cha sungulie. Ke kritu ke cha. We uto ke luho mohosha munipu uke luho seke bahani mo ke shiki uto we ke kha ke cha ujinu ba mo deri ke ko ke tho ke pene fo we uke luho pete ke kha seba ke cha sumulie mo we uke luho no su si mo ke cha uke luho no nipu ke ko si mo ke cha sumulie uke luho no po ke ko ha pat shaba ke cha we su sumu TSALI mo ke cha sumulie kikim hedi Nipu me dowe ukel hunu putho tsuge ke we siliviga kuso ker pengunu jacobe negative sedi tuge shesu kersuru no susu tuge shesu sunguli kuso ker pengunu salani ko nipu me doro where he body halu how mori how mori lu chudo ikecha puche isi tell this isi dipude nipu me doro we ribadi isidipu hachaki ningule Jacob took a shakuso care pengunu if it is the Lord's will we will live kideburi utsakar no shikecha hanguli nipu me doliro where he do getcha where ribadi isidipu na pusuzum hedi ukelhu jago ukepenefa jenuba getcha susu ngumetsme chezo nipu me doliro where he do isidipu Daniel pengu me fe senu Daniel tu te pengu me fese no mingulie nke ha po dienu ke ba o ke penyo fe mo nchako pe te po vie ici o ke ha ho ha mo o chako pe te o ke penyo fe jinu ba ke cha Daniel le shne su tusha mo sna jacob no ni go am hedi pulije ni pu me doliro ar hibaliro ubu su puli nu ke cha su singulie mo ke le ha bo o attitude no ba mo ke cha O attitude no ba mo ke cha su pu chaki ni liro if it is the Lord's will we will do this or that ni pu me doliro ha how morim halu chudo isi ke cha pochai no wet se ke ba mo wet se ke le peteri o ke pene fa jenu bazo ke cha su pu mo ha le ke su shi vaket kra we ke le ho no ba ya mo ke cha su sumulie DJ KRAHO PHIZO don higecha temi kelenu susu baya momye pori asudu shiradi gecha kelenu body vorbamo DJ hit fuka to pile don hi DJ hit ta pile don hi ja kelle sikecha sedil hubaya deri tisoja ho ni puji nu ba gecha kethole she chedo ukipusha tisoja ha ko nu DJ ha donu am ha to ha go chlido DJ ha go ha donu am ha he kicha chidinu kini ke seledo isidim harbaya Deri Catholic ne pugecha suriji ukepene fajenu bade isi the activities the accomplishment that we have made papete ukepene fajenu ba isi dipu Jacob serepo dienu Jacob tu serepo kuso dienu po ajoko ngu tiu apichako pete perseba mome Jacob jobe how halet to get la getcha hokasha ujokori ngu upichakori pete ukepenefe prosebazo isidi pugecha susacha Jacob jedo getle shahonu kemeye tho dia how hakapi ugo tshuwe ugo bagecha hamu me leba gecha hawa wem hat shli viba gecha hako hapete nipu jenu ba pregeta susupie ugo remind tsha it's in the sovereign hand of the Lord Nipu jinu bara ke chese sunguli musnatie when nipu sopo shigecha acknowledge so much we need to acknowledge who God is kepen your face so much shigecha we susu simo shigecha mo wem haki gubo churi po kremero pom peledi chuzo do kecha kele haunu ba mo shogeta sunguli ke gubo churi nipu kremero mo pome donu bazu do kecha di chao mo shiliro Allah kesekeshüm harhunu athazudo being open to the plans of God for our life nipo Allah pum harbaliro asunu thazudo gecha sunu pigele susupuba ukelhuno udo zgecha ko sevori ubu vitsili gatola u trial sevoraliro asus panya paramudi asunu dize chadado gecha sunu pigele susupuba
ubu ke me sakil hunu vile to ke tsla upu ke phuma go thapi u ke shadani ro u me z pulamudi u ke jo ke mu phrawa do isi ke chunu par ke li mo har po se thadi nu ni pu she har su bette bi ke diwada ke tsatiki me do tsli che ke cha u tsakar no ke li su puba we ni pu me do che ke li ro. To be in the will of God is not just getting what we desire. Nipu me do tsige chowe we mengu ke bao tsike lie sungu ke lie suya harbi puba mo ke cha susungu li de. Nipu me do nu takile Jehovah me do liro o ke penyo fa me do liro isi ke chotiki a mengu ke bao atsun ke bao tsike lie susu puba mo der atsun ke bao ripo tsike diwada liro o siro nipu me do we. Nlari sege chobo sevori kelhunu keriga sike Allah vi komeche isidi panna paramodi sunu takele susu puba mo Jacobe nipu me do liro niko sidi pulije isige chuliro wem ha ko petenu submitting to the sovereign will of God ke ko thoke penyo fu me donu utsuker nolidi ukape pu me donu sikele susu pude kuso ker sarunu mohashliro Nigo tiri kemel hamu keme kotuya keme ko keche sukopete ke kruzoisi. You are still proud and boastful isidipu. We nipu medo ignore chawaliro. We nipu medo meliwaliro. We keme kobala keche susu vinhe. Manu no a atotsu ke no atshodo. Akira po vun bashi asunu vozudo. A tot shlivi kelle ha sebada liro uko chidor krashmo shke chboliro ha keme ko ke chekele mo keme ko ke kelle ha liro o ke penye fu me do avoid chike o ke penye fu me do terhi ke mo o ke penye fu me do chmoze mo ke chekele uda ke susumuli sla jacobinu keme ko bazo ke keme ha bazo ke ha liro chiri nipu me do chmoze mo bageta Jerry nipu medo terheto keta susu puba. Lavodi Daniel lesunu Daniel tute denu kedio Nebuchadnezzar kelhuni moshaliro keleham hi kechopo banki chungulido. Kedio Nebuchadnezzar Babylonu puke dikitsunu topimu pibadi shie po keme konketsu diepo pubar kecha Daniel tute die kuso sera numulido. Babylon keme ye haha akeme cha keme kro mu akeko ke janse anadi haha chile mome keme konke chidie posedinu Babylon haha ake vike koginu ake jake koginu achile mome isidi po susu puta mo ke tole she pugeche po keme kokeme habadi haha pumage chiki dio putienu balo ke chunu tiginu uke penefe pochapiu chse musidi she kuso ser senu pugeche putienu Dio balo ke chunu ke di ke chen nkinu no totaje teme krotonu no nghuatgo mu nbu terha kuno ko zebada do judgment no tsibe keme ko kemel ha ke dio pu menu balo ke chunu japiu tshe mu kuso Daniel die kuso serse no puke sitze meta timuti isi timuti puke shu Nebuchadnezzar ke dio ke chvora isi mu Jacobenu keme ko ke dia ha nu ubu redis mo ke susumulie keme ko ke die keme ko ke harpete ke KRÜTA ke kusaker sorunu susumetsme chedi tusha they are evil English nuli rosidi dicha reseke posesha how has thor ke susupusha kusaker teninu salami poe cheke sizori chomoro po pumatazo isi Sizori chomodaro susu ke pumada ke susu pushde. Salahunu Jacobe metsme chidi puke shuliro. O ke penye fumedo sanmo ke o ke penye fumedo chomoze moketawe ke puma ke susumuli. It is sin. Nipu medo sanmo keta regards moketa. Nipu medo zem moketa susue ke pumazo isidipu. Ketoleshunu jiswe sala Johan Kerseker teninu Niko hako sidi chze yaliro Niko teja kefato Nipu dizeu sidinu Nipu medo sidi po dizenu takiliwe po teja baso kecha susuri jiswe ukipu kesha susucha Efesako tute pengu kusaker teninu
Efesa ko pengu ker teninu pole ke pendle me ko ta hrodishe dia ha ke chopo pusha Efesa pengu ker teni solani ko melo bata hie dere nipu ke dipo chnya shi silichi understand the will of God isidishe ke pele me ko ta hrodishe Ubu uke penefo medo sili nudi uke ke sunguli uke penefo medo we vigeche uke penefo medo we lilikes muke penefo medo we vilo zozo isidinu romi ko kerkini nuri pole susu tushidi uko mo sunur sunguli do the will of God is good it is perfect isidi pude Aleke bao akelekiwe vitor akelekiwe aleke bao atsadari frekibawe ke vitozo isidi leba de katoleshe pukeche nipu medowe vilotzo mususuwe leleke suzo suwe ke vitozo isidi pu Salahu mohshiliro kristami lawe Oko ke hubari oko ke luhonu oko lazo ke chwe nipu medo chumuze ke chahawe roshopo zo ke cha romiko kerkini no mohshiliro sesmuli It's an act of worship to God nipu medo no takile mo pomedo chumuze ke liwe roshoke vitozo mo hawe oke lushopo zo ke cha It's a way of life for the believers Kepele milawe hawa ke lushopo zo ke cha sesmuli we tie roso hawa kapi nipu tsle yamoshi We take a look at how no Talia Momoshiketa, Susa, Ufusomosini, Haka Granu, Utoginu, Tomoke Bassus Mulie. Mosala Homoshiliro, mere poinu, Puno, Putop, Popeteu City. Ah, I kept no format docho the market, no format donutado isidaliro, Susue, Ridicule, Husa Sike Megetro. A mark of a transformed life. Uko ukepenya fungu ke meju utsike disaya kaza susike pukir mukir de haha zasike me yopo ke chese sumulie radile da ke we prayali ro ukel hunu zasike me yetosa nipu me do chbido me nipu me do bi tsudo mu po me do no tado ke cha zasi susa uko radikele ke hunu haha mulia momoshi Mipo, let's toward the statement the safest place in the world is to be in the will of God. Isidipu. Kidzunu krukreketsu tetsusa nipu medonu takili nipu medonu bakili uzoisi. Mosusu ki debrike toshi nipu medonu takili susu krukret tozo ketsu sumuli. Kejaba nipu medonu. Utsaker noshani ukashani liro susunu tejaba ke krilamuna kilhunuri we uke tepu sedil hulivi poke kriunuri we uke tepu nidi balivi po tejaba we nipu medono dize chile liro masidi se pengu musorunu masidi se kusopengu musorunu melu petese Jehova peneli tiu nto nhasi penetahi Nchape tegunu posanuli site po nchako che kemeje shdo isidi ni pu diu jedo ko tarashwe getso ketsa kini sidi po thala chen linza harnu ukepene fobu potakyu no baga where does God fit in your plan harnu ukepene fobu potaki getso no baga kini uliro no ke ko tho kepene fomedo no ngelu ha lubame In the will of the sovereign God, are you living your life? Non kel husus se pomedonu hubame ni pubu japi ugo petego tshe ugo krisidi ni pu medo sidi pomedonu huprekeli tsliet in the new bishui. Ugo telanu bete keze sia talidi tekha tsali breaking yedi yetin 270 nyepu no akelu me hochi keze di sia talidi kelili dome Oh
kise ke chatsali do kise metse ke chati bo bali do mu nipu di no ha nuri uche ka sana shali ro o kapi nipu tsikele tipo chile do kise metse ke chati bali do Kekri nipu Jehovah heko nipu kili kem hidi nipu heko ki chaya we no heko kelu jedo mohosje no siditi henu donu leko silichi hem ha honu keme ko kecha kemel ha kecha joruli sidi hem ha tom ha chnu hikel hunul hudana liro no ake joy vasje krista ke hunu ki hiro popo kecha ke jo vasje ne jedo nipu non di honu heko bom ha honu hyo chikar no pen tsumo shodi no hyo keshna liro ani pu no hyo krisi Yobu yokel hunu, pakili susumulichi, non dizia kazamiko, pele kazamiko, nipu nosukosla, tejake vit tobazoke indinu pusha, nosla hekobo tejasu sumukili michligatola, nochedo nipu jabi pete gochakili utsilichi, jedo hekoker sorosu tihonu, mahunu nipu hekon medo chutsoli motaliro, hekon kerso kiu chipakadam hoza, hekon nudonu lego chekamasali, hekoke joge mugo vashili, limahunu nipu nochedo tejaka sakashadaliro, zapu za yechili muke koke sa tejaka sakapi pete gochakili utsilichi, heko nipu nrenzakili kimhi, kelibian rusho kelikimhi di, nipu no, heko bununu hyo kapie, medonu shidi, medonu nipu tadi, ndi zenul huya kazam yechidi, nipu heke bunu, kizu bunu, heko japu ginun tejanguli, muno za yechikili utsilichi, nteja nke ni nunebu, heko pete gozebali mu, heko zevoshikili utsilichi di, kenu fredi, Jisu Krista arhakili uzan chasiyawe. Amen.